Dobar večer, dragi gledatelji. Nalazimo se u čekaonici našega prvoga šova Hrvatska traži istinsku radost. Kao što vidite, ovdje se kandidati pripremaju, ponavljaju svoje točke koje će izvesti pred žirijom, jednim jedinim žirijom koji se sastoji od 3 osobe, Oca, Sina i Duha Svetoga. Pitat ćemo jednoga od kandidata kako se osjeća. Evo, na primjer, možemo njega. F od x jednako je 3 na 3215x. Pa, gospodine, kako se zovete? Pero. Imate li tremu? Ne. U redu. Što ste pripremili za naš žiri? Radost. Možete ići. Želimo vam svu sreću. Tamo. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Vi ste... Ja sam Bero, the guy on the couch. Bero. Je li hoće tu? Je. Tu je. Dobro nam došli. Vi mislite da ste istinski radosni? Pa, zar se ne vidi na mene? Eto, a što ste nam pripremili? Imam 2 smijeha. Jedan domaći i strani. Ako može. Zanimljiv? Hajde pokušaj. Može domaći. Može prvo domaći. Bože. A možda će ipak biti bolje strana. Hoće. Može, strah. Oh God. Pa nije mi baš. Ni meni baš nije... Nešto dobri ste, ali nešto fali. Duše, što ti... Žao nam. Vi mislite da ste istinski radosni? Ja? Pa sinko, imam 3 vile po otocima, na Braču, Hvaru, Šolti. Mislim se još kupiti u inozemstvu 2-3, na Havaje, Ibici, Maljovci. Imam na računu za još 4 života. Baš sam neki dan kupio na boat showu jahtu, onu što ima James Bond. Radostan sam. Guštam. I mislite da je to istinska radost? A šta bi još treba? Da kupim Ferrarija, Porschea? Je znate vi ko sam ja? Evo, jel može ako ste neodlučni onda jedan moj način razveseljavanja ljudi? Pošalica jedan. Može. Kako policajac veže šnjure? Dobro. Halo, padre. Čuo sam da tražite ovdje istinsku radost. Evo, mi smo vam došli pokazati šta je naša istinska radost. Padre, samo žene, samo bebe. To je najveća istinska radost u mom životu. Jer i tako sreće. Toliko nas, padre. Ćao. Evo sad je uzvik moje istinske radosti. Da može? Go! Imam formulu za istinsku radost. Encefalon, to jest mozak, luči neurotransmiter serotonin, koji prema svim znanstvenim istraživanjima, raznim signalnim putovima uzrokuje aktivaciju, među ostalim, mimičnih mišića lica, osobito musculusa risoriusa, zbog čega se na čovječjem licu pojavljuje izraz u primitivnim kulturama poznat kao osmijeh. Znači, istinska radost je čisti biološki proces. Pa ja ne znam šta ću. Pa danas od svih ljudi niti jedan nije istinski radostan. Sve svoje radosti nalaze u prolaznim stvarima. S tim ljudima
Kako to, oče moj? Pa oni nikako ne vide. Oni ne vide gdje je istinska radost, ispred njih. Oprostite, ali ovdje Hrvatska traži radost. Je. Ma evo, zaspa sam, jel mogu ući? Možete. Ajde. Vi ste Ljubomir. Ljubomir. Da. Ljubomire, vi mislite da ste istinski radosni? Ja? Ma to 100%. Vidite, bija sam vam prije radija svakakve gluposti. Pasi su lale na mene. Evo sad ko se upozna Krista, ptice mi jedu iz ruke. Znači vi ste radosni. Radostan sam. Stvarno se upozna Krista. I to je jedina radost. Prava. Di nema opakotine.